Okay, so you know what say GH report so ebusua prophecy Evremu ediama Lumba NSEMSEM no. Na prophecy ni bi eko edma papa shee ene ye Maame Akosua serwaa wei efri ye nyina sofo baako a ye gini di pa Apostle Kwarteng. Yes, minister sofo obia Ghana ha de obia nim sofo wei se eba prophecy pa se bibi ABC na wahu aka sofo wei edimu tintiman eti Apostle Kwarteng the prophecy ena me no mienu ye ba betie ni ache ya adwene e dia fa na this time round there wo bowura mu wo Lumba NSEMSEM ni mu na first yeni ka ehwe Apostle Kwarteng prophecy a ode aba part 1 ye no ode me kopie baabi na me wura office na office no me wura ye no okay me hu owura bi a saa onipa no a na ne mfonini eda oba no ne mfonini o maye no t-shirt ahihye o mudi kogyan bobom ede abufuo de kɔhye party bi flag na ebo cross so no ma edombe ma dombe ye 1 million no koyoye no saa lawyer ni a okura saa woman no case me hu se ma wura no office wura no office no na okura ye de ade fufuo ahye ne nsam muntie ne yie me wura no office no me hu oluman bi a wanyini na wa dress yie akika hye no nhye garment white but wa dress akika hye ma onkasa wanyini yie ni tinwi na ye white ena na bodwe wajane kakra saa aye white ni munye duru bebre we tuntum ena me hu se odi abu fufuo abronoma fufuo pa te se ahwehwe ena odi ko hye saa lawyer no a odi onimtuni bi a wawuo ne yerasem amano no odi ko hye ne nsem ba me hu se odi hye ne nsem no lawyer kusi me hu se lawyer no di ade ni pia bonten no na ensuo ato aboaboa no ensuo no to aboaboa no aboa no yeso otu na afi ontimi ntu aboa no yeso otu na ontimi ntu no okura ba na o sa aboa ntimi tu nti lawyer no odi ni hye ne nsem sei ba bra saa papa no a ne tinwi white wanyini wonkasa ne tinwi white to odi ni hye lawyer no nsem lawyer no ni patenten minim semu behu ni pakro nti odi saa aboa fufuo no ya na aboa no fufuo ni hye lawyer no nsem nti owie na o so di pia bonti o pia bonti na nsuo togu aboa no so nsuo na am lawyer no be togu aboa no so togu aboa no so na aboa no fall lawyer no nsem ana me bisa asechire because lawyer no pesa aboa no ntimi ntu honi hia no sa lawyer no so obo no mpa yie wa senie bi ho na sa lawyer no ye de ade a eye nkunibde bi ahye ne nsem but wanhwe abo ade ni ntimi ntu wow nanso ade bia o tumi bi amanu tumi bi ewo ade bi ho na wanhwe kora no achi no me hu se yare besa heha no owie no na ode mi kopie baabi na mi kopie fie bi mu a ebusua nsem na de enkomo na de ye nwie ti asema Apostle AY3ka Apostle Kwarteng mini na meka se sofu we de Ghana ha de nipa dodo na anim no nipa dodo na anim no because na nu hu ade e na wo kan nsem so na wotie ensem Apostle AY3ka o che se wo wura honhom no ne ohun ye ene se enkunumdie bi e wo ho e de Maame Akosua serwaa eye Lumba legal wife enkunumdie bi e ye de e wo ho e de ma no na emom lawyer na wodi animu no eye lawyer kusi won se ye de abuburo and abuburo in spiritual realm no ye ma wabuburo a e che se eye enkunumdie it for lawyer kusi to receive abuburo from an old man e wo dream ni mu no anase in dayaso ni mu no e che se enkunumdie free baabi ye dai e ba na emom no enye easy ne apostle person wokan nyina nse enye easy enti ebeya lawyer kusi in as much as wa ben na owonimdie e wo law mu no wonhwe na spiritual realm no won toto ne niam so ye omo mpaebo ehun hia no esanse so wanhwe ye a yare kra betima dai abo no ni nyina ye asem na wodie ne ho enanse wote ya yese enkrofo threaten no na yire ekumbi ni ade ene namu ni ade a etinse case we no enkunimdie beba but enye ade a ebeye easy because yedika bekasa asem we say enipa bi omukura asem we mu no ensa ne soso yakacho say yiwo penimfo bi wo Ghana ha sebe ebi wo mo nsem ene mo nso ekuta dibre bi
omu nyina na so ma asem no entimi enkon se de ese dey eko eti this case no in spiritual realm no pensem a apostle eka ne de echese enkunimdie bi ewo ho ebeba now yento so na yenti apostle aha so ensem bi a ode to aso emaye we no no de mi kopie baabi na mi kopie fie bi mu a ewura kuma bi a ono so no ho asem num oye ODO BRONII ODO BRONII me hu se makopie ho ensuo no a etobo aboa no fo no me hu se ono de na ofura ayituma o hye itare saa kaba mo pam no ayituma ne bi no e na ode red abom eye kobene abom tie nie ensuo etobo ono soso na ensuo no bu na wo so e na abuna ma de ne tare tare no ho pa na ensuo no bu na bibi tigu no so se de awo ate agu no so I decrease for God to increase. Declare. I'm just a tool in the hands of God. And people who has been following the voice of God through me, they know what Yahweh says through me. Yes. And this revelation is very deep. Yes. And he explained everything to me. He explained everything to me. He explained everything to me. Ahodin bi asori wade bim. Na hye nipa bim na saade no amuhunu no. Emma 1 million no amehunu ye no. E wode akire. Aburuburo na papa bi a wanyini yie address yakeka hyem de be hye lawyer tintin bi nsem no. Eno so wode akire. Aden na lawyer no so di free ensuo tobo aboa no wo ne nsem. Ne nsem pe na ensuo no tobo aboa no. E wode akire. Adentina na fe no ya no so ye no fo wode akire. Adentina ababa wakuma no nso so na ono nso so ensu atabo no obra na wo tuntum mu eno so wode akire. Deep. Very deep. These 3 revelations speaks in one word. I decrease for God to increase. Abusa enti apostle Nana Kwarteng ono ena de sa ensem no etim emaye na yemfa last one yi ense so na yentu aso adiye a apue a yewie yenjumadie kese ya yede tudwa no ena ebai na adiye we emudo na emunsusu eduro mehunu se emma kuo bebre muntie niye emma abotwi team legal wives na omodin kokko abobo mu team legal wives muntie emma abotwi na omodin kokko red mode kwai ayituma red red wrapper or red cloth ena omodi abobo mu na womo eye emma aka omuhu abom ti se forces nana obi akura Ghana flag nketwa no a ayese rubber design no unse Ghana flag e onketwa bi etim disi kam e onketwa bi edisi dashboard so e onketwa bi edisi table so office sa Ghana flag nketwa ni bi ena ekura ema no na ma no about 1 million ena me hu se omudi abufuo team legal wives ena omo ekrokra Ghana flag no na me so omo agitwi e de ko baabi na baabi a na omo ko no na ite se eho ye bi pocket wear bi eye krom ba bi pocket wear bi sa na me hu se ye de dua bi asi wotenten te se asenua ena omo de party bi flag kese abodua no so na me hu se ema dom no di abufuo ena omo nyina movie ekura Ghana flag no e movie towards sadie no na oyi kire no ode kire me no na won de ade kokko na aba omu na won movie ani brem na hunu ma no a won ye ma won wie mu di e ma won wie mu di pa won birbidi na won wani monyan well educated people and no movie no mo koduru ba bi a sa party ni flag ni bo ho no me hu se man de abufuo aka sa adua na ayese cross a party ni flag ni bo so no o ma ka to form eno omo di manches any kerosene esem omo yi manches kerosene omo di kerosene guso
ɛna mpa manchi so egu saa party flag kakraka num ɛna ɛhye no mudi abufuo na saa maa no dom no atare no na ɛhye omo no na ɛyɛ nwuntuni bi a wawuo ne yere Lumba mfonyini ɛna legal wives muntie ne yie na ɛyɛ nwuntuni bi a wawuo ne yere mfonyini ɛna bɔ saa atade num ɛna ɔmo de red obi asan red kojan ɛna ɔmo de abobɔ mumu ɛna about 1 million I saw. They were moving, holding the flag of Ghana. That small one no I DC office no. I toto trubisa no. Ekrokromu nsem sa. Eno mu him. Eno mu di abufuo. Eni mumume. Eno mu move towards where a particular political party's flag was, and it was on a cross. Cross no I say. Take akesia pa na de light po akesia pa no bi ya pai na de abom sa na flag no eye kese na political party bi flag na bom na man de abufuo movie ko ka cross no to form na mo hwie ma ayigu so kerosene na mpa manche so na ehyi na mo de abufuo na omo mfiri hoda na menhu force so sa da team legal wives na nwuntuni bi a wawuo yire mfonini ena ebo t-shirt na ehihye omunu anim very deep na mebisa se saade ya wayi a kire mi echesen menka ne sen na oyi kire yi mu no sei ena mehu ye na saade atare ehye omuni pasumasinie na kojan na omudi abobɔ omu yam no na omudi abufuo akoka party bi flag atufo botwaja atumi kyesen ena o say ade bi pagya na saade no it will affect a particular political party bi but me modern na omo fa ne tra na be affect one serious na bribibi boboba abusua yemfansia see papa no okase wa bebuom and you see prophecies no ebase asanete prophecies they are not direct message with a mere understanding no obeti ase there be nyesa na obi a unim prophecy bia no you know say nyesa na ye na dwuma tem bia no wo de enema bi esisi animu ema wo say na eko but as to say obeka na tra de ache say ni there it will never work nyesa na tie now with this particular one na okai no the medidi we see e dey film and say this whole Lumba issue akosa say what issue despite the deal esiedu nkatia di wom mabebo audio a echese ye won esiedu nkatia say won't stay away from the issue. Now apostle sema all can echese e maybe agada in the spiritual realm omo se atare ni nyumtini bi ayiri picture ene dem now all picture edemo a e signify na se echese eye Maame Akosua say wa team no e na e match akof last half house. Now utie ni nsema oka etimi se march no mo march no enye school for marching enye normal march na se normal day eye demonstration na omoye and ne obe pick it out from this demonstration and say these ladies no omo seeking justice and also ensem ne ko banyina no people are calling say ebeya yen judicial system no enema shara emphasa ohwe at this judgment etim ekọ so no nam so mama no akọ appeal na ekọ wie mu say majority who support team legal wise no ese ebeya omampani emramu na atentene ne entim enya adwuma which means say they are not satisfied with judgment na etim yede ekọ so it almost legal wise for ni nyina invite say omampani emramu and now say omampani emamu a omumum emache akọ omampani ho de na eka hyew asensebe ebusia obetiwa edi nkomo bi ha na mesre yenko na yenkoti obetiwa ensem no uka say Daddy Lumba documents oni Maame Sewa documents anything connect to Maame Sewa say Clara Sierra Calvin so womo say oprega do womo a se priest do womo a bisa se papa documents na egufie won ewe
Enra Priscilla ashita the Lumba documents nyinara, including that the Lumba's German passport washino. Nemano old passport. Unze se okwaye se owo passport ema omana ewua. Uko renew a ukipi old one no. That Lumba packet and Nemano old passport de nyina omunko la abremu de nyina ofio. Opriga packet nyina washini nyina. Pictures that the Lumba the Ay3ka Akosua se wa pictures. Documents enyapadia wane maame se wa ye ebeto social media emidi bi tu machi epie social media sa no get na shi document ni nyina wa shi document ni nyina ra wa shi ni nyina ba kokura ni wo wa shi ni nyina na Oma say they are going to have a long lawsuit court case with Maame Sewano. Omu prolonging no. Said ye beya obetina is the gonfio. Ache. I'm busy. And onimu say Maame Sewa say you're too educated. Adia me de. Ewa adia opriga ye nimu say if you anya kura maame ne toye, she has the documents. Or everything copy. Ewa nchenya. What the documents na pa wo brekura one coffee one no musa wo kofa ni ku documents. Opriga. She has the documents. She has the copy. And I'm happy. Share. Also, end of my life. Now, I chose not to come. And no me tea yes again. I shit documents no. Emisuni. Beria way. Bam. Biteku. Tia wana minya hint no. Se maame no so bagana no. Or the documents or the buyer no. Edosun. Including Anya iron rod or toy. And then biana wa ye involve womu. And yapadiana woma ye ninara. The woman has her own copy. I want to. Mami onyaminsha na wonyo kese. Se entokwa obeti wa mageti mu se meku ewo wudi mu no enyekwa because oye obenyansani, you are a wise woman. You are a wise woman. She has everything. And I'm happy about it. To Aprega, watching the call. Picture. Just be connected to my Sewa and that Lumba. So what no? Say Equanya. Dear radio no. Safie no. Maame Sewa dia ehun document ehun niam nyina wahye no na wo mom efa ahira kwaye will e dia beto no e dia abe fight maame no. Okay, into obaso a na wache wadwen ha
GH reports. Yebesere oba so like na share video no na enkomo no entimi enkoyi.